راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلتاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتو راديو نور الهدى. الحمد لله غرغارس ربي قداتين سغنتا غويا كميسا قبني دهاني جر. أكما برمي سغنتا رأكيستيس مرتي ددچ جاللا سنيف دهيسنا. سغنتان تون أكنا مهدو دقبدوف شير قدوين رامفتنا. سغنتا hawaasa bal'aa fayyadu kana laayik godhuudhaan qooda keessan bahaa isiniin jenna. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الزلات ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد وآله وصحبه صلاة وتسليما وبركات. قبروت ربي لك فتوت هردفوت دي تي في نور الهدى وهند درا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي مسلمة أكما يادة تنتو براها ريكما في الإباء أفري في أفرتمي شني دوبتنا في جيتشا ونهو له بتشيفنو سمني عشورا دا قيان نبين كين يجرو إساني خيستي عليه الصلاة والسلام قابني تران يربين عمرين ديريسي قيا عاشورا خرنانين درتي سغل سومن خجان سن قيا خمساتي نمني قرتي فول درا قيا عاشوراتي سومنو فيتن قيا خمسا إيقلا نمني مو قيا خمسان دندهين جمتا قيا خدانيتي في قيا خداتوكو سبتي ولين سومنا قيان كونغا كوما بيتنيت قيا قرتي مي ديلي قرتي برقوتو دا ربين إيفا منوا قلو قيا لافت العالمو ميتي نمني مو ربني سقرقاري قيا ساقلي خداني خداتوكو ولين سومني ساقل كدام خداتوكو ولين سومني چالا نمني قرتي خداني في خداتوكو وفا سومنيس نمني قرتي ساقلي في خدان قفا سومنيس وما تكالي ركو ننجرت قيا سادين كان نمني سومنو قيو مسادين كان خيستي يوني في قرتي قضاء سر جرت رمضان قرتي ورين سومنين قباتيس قضاء رمضان نيتي ويا خنا خيستي سومنون كي أرقمنان واجبني ربي خسر جرو سرابوي سنة اللي قودة أركته ورا قرتي هلا خيري جفرا أكنتي قودة أرقتو ربي نها قدو وبلي يقيج إيجا جنن بودتي قاكما آدا قدنتي إيانا تنتيسني والربي نقرقارين ديبي ساقرو أران تردوبا قافين درا تريكيتش سنة أكما عادات تيروتاتو أبان دم خنا قلمين إساه دبشني في سقلت مشني وبليس خين جهون أكجو أنا نمتوكو خكريستاناتي نمتوكو خكريستانو مرة توري أما يرون جرو خانتي ورخيني شفتنيس كريستان بكين أني تلالدي غندا غرتي مسجيني توكوس كيسن جري هوغانا كنجو نن أجائبنا إثيوبيا خيستي بكي كاناتون نمجرتي جتاني نن أجائبنا دبون لغاتن إسني الدبا تشاجر غندا مقالات يتنا ديسي غندا خانا ديسي تكاو مقالات هنا ديسي أولان كين يلين شفتنو كريستان هاتو أن موغانا ممرة كتابة قرتي إسلاما كتابة وانقرتي مسلمني تفيدمو تفسير ساو خبر ساتو
hordofee waa barachuu irraa barachuudhaan yaalii godhaa ture. Kaayoon kiyya waan kanarraa maal Qur'aanas baradhee hadiisas baradhee duuba mana barnootaan bakkaan itti baradhaa jiru tana keessatti waan hin dandahuun barnootaan baradhee kanaan ijoollee kiristaanummaa irratti gajjibeessu warra gartee nuti musliima jee islaamummaa himatus isaanii wajjin akka wal qunnamtii godhe irrina gartee isaan qaban amantii isaanii keessatti isaan barsiisuuf kaayoon kiyyaa kana ture. Duuba wanni takkalleen akka abbaan fedhe hin tahu kanama kana gartee yaada isaatii fi jiruu isaa waa hunda harkaa qabu rabbii tokkichaa jechuu asirraahii nagalte. Garuutu yeroo tana keessatti islaamummaa tanatti seenamoo seenu niin seenamoo hin seenu halkanii guyyaa tanumaatu sammuu tiyya keessaa na deddeebi'aa ture. Haa ta'u duuba hatattamaan islaamummaatti seenuu gartee wani na dhoorke akkamittiin amantiin gartee irratti dhaladhee as geetana akkamittiin gadhiisaadhaatu na keessa ture. Walumaa galattuu dhumaayyii irratti rabbiin tokkichi dhabamarraa nu kana cufa argamsiise islaamummaa seenuu kana kaneen islaamummaa diigutti islaamummaa miidhutti warra islaamummaa qabu islaamummaa irraa fageessutti yaaduu ture rabbiin duuba islaamummaa fedhii isaatiin islaamummaa naniqe. Islaamummaatti gaafaan seene duuba ka'ee gaafaan warra keenya dhequ bakkaan jirurraa kiiloomeetirii 600 islaamummaa tiyya tana salaata qiyyaasniin dhoysa. Akka isaan nan agarrettiin amantii tiyya jabeeffadha. Bakka isaan nan agarreen dheqa. Akka gartee isaan nan agarreef. Haa ta'u guyyaa tokko akumatti na arkanii warri arkemmoo waliif odeessanii abbaan kiyyaasni dhagahee maaliif islaamummaa seente je'eetiis harkaanis afaaninis natti hin baafanne xiqqeenyaan an keessa jiru ka yaada isaatti na xiqqeessuudhatti gartee tarkaanfii fudhate. Inumaa hanga gartee islaamummaa tiyya tana beekanii warri gandaa kun gartee ilmaan kiristaanaa ta'an kuni saboo gurbaan kalee barnoota nuu baratee kolleejii irraa ba'ee bakka kanaa gartee taa'ee bu'aa nu buusa jennee eeggachaa turre waan kanaanii nutti dhufee jedhanii hanga narraa haasawan taate. Garuutu anguma fedhan illee waan fedhan haasawan an amantii tiyya tana gartee itti ciniinfadheetiin irratti jabaadhe jechoota isaan haasawanii fi waan isaan oliigal feddagan kanatti dhiise islaamummaa tiyyatti jabaachuu irratti if murtee hundeeyse ama sadii haala kanarratti jiraachuu ture. Eegaan islaamummaa seenee booduuduwa wannin ani tarkaanfitti fudhe gadaa islaamaa kitaabawwan gartee xixiqqaa waan ilmi namaa bu'aarraa arkatu kana barachuu seeni. Eegaan kana baradheen boodatti maaltu naatti aanare intala islaamaa takka fuudhee waan warra keenya kana keessa namniin itti booharu tokko waan hin jirreef jecha intala muslimaa takka fuudhee ilmaan muslimaa irraa arkadhee izii tanaa wajjin haa jiraadhu je'eetiin murteessee akkuma murteesse sanitti duuba rabbiin haruma gabaabaadhaan intala takkata muslimaa haala bareedaa qabdu. Tagartee diin salaata shanan siirratti teeyfattu ta hijaabaas qabdu ta karaa cufaanuu irrinan qabne takka intala tana gartee arkadhe duuba. Gaafaan intala tana arku wanni murtii godhe maal an intala tana marxifadhee halkanii guyyaa keessatti haruma tokko ta'eenuu haa taatu akka isin jaartii tiyya taatu ani gartee hojiirra oolchuun qaba je'eetiin murteesse. Maaliin godheree ka'eetiin bakka isiin jirtu itti dhaqee irraachin qaqqabne dirree baasee akka nama muuza nyaatutti quncee irraa baasee wannin si fadhuufis tana kaayoon tiyyaas akkana anis nama akkanaatiin ture na beeki kunoo siin fuudhuu fedha haadha ilmaan kiyya akkanaa taatuuf jeetiin itti dubbadhe. Isiilleen dubbiin an je'etuun hedduu gartee isii laafiftee keessa yayyaatee migaa eega akkana taate. Telefoona xiyyaas fudhu keetis naa kenni
ittilaaleetiin si deebisaa naan jette tilifoona wal tareeffannee akkasitti addayaani. Ammagaa eega addayaan irraa amal lama addaan teenye. Anis bakkumaan ji'eetiin sosoo tokkoon goone isiilleen anuma eegaa turte. Haa ta'uugaa eega amal lama geenyeen boodatti sanamtichi waan naan jee kanatti dhugamu moota biraa harkatee fuudhe moo maali kaayoonsaa dhugumaadhaa jetteen na bilbilti. Aboo akkam negaya bakkuma duru jirtaa achumaan jira kaayoon teessanumaa eega duubana fuudhuuf deemte guyyaa sanirraa eegallee amal lama addaan jirra. Maaliif dhugaa jirtu kanatti himuu dhiiftere tanaaf jecha ammumarraa eegallee waan dabareetti dhiifne akkuma ja'anittu aannan gannaqame hambaadha qabatan jedhani ammumarraa yeroo gabaabduu keessatti amal lamaan si eegaa ture akka gartee hatattamaan kana godhattee jaartii na godhattu naan jette. Gaafa isin gartee kana naan jettu gammachuu keessaan akkaan if godhu wallaalee maaltu malli biraan jiru qa abbuma xiyya kiristaanaa sanitti dhaqee nutiin kun waan musliimaa wajjii waliin laaqamnee namni gartee wal beekuuf aadaanis waan jiranii jecha dhaqeetiin abbaa hankoo na fuusisi jeetii madda jeetiin gaajee bar hoggaan gaajee dhaqu lafti tun eessaree bakkiin irraa deemu fichiidduun kiiloomeetirii 600 fakkeenyaaf akka Finfinneetii fi akka Jijjigaa jechuun kiiloomeetirii 600 akka isaa hin dhabu. Haa ta'u walumaa galattu gaa hoggaan dhaqee waan hin dhaqeefsan arraa boruu jee lafatti hin dhiifne abbaa koo bira gattaa'eetii yaa abbaa hankoo jeen. Duuba ilmi namaa kun waa sadeerraan bakka fadhellee jiraatu waa sadeerraan duroomu sadeen irraa takka bultii jaaruudha. Tanaaf jecha anilleen gartee biyya namaa keessaan jira bakkeen itti baradhu sanii intala takka tana booharsituu bakka teessan dhaabbattee saniin arkadee abbaa kiyya manguddoonaa fudhuuti naatti dheqiin je'een. Gaafaanan akkana jiru abbaan kiyya laalcha akka guyyaa sana laalee takkaa fuula keessana laalle fuula keessana laaleetuma mataa lullulee mee waan biraa siiniin juuti intalti san amantiin sii maaluma na gaafatee bar waan ajaa'ibaa. Intalti islaama akkana jeetiin takka illee irraan hambifne dhugaa jirtu itti himi duba. Ilma koo na dhagahi. Arrarra eegalii yoo karaa feeteen illee intala tana fuute akka mana kiyyan dhufne. Karaa feeteen intala ta eega islaamoyte silaahu namni gartee intala sii kennu islaamuma intala tana fiddee akka toora kiyya ijuma tiyya tanaan akkanan garsiifne naan jee abbaan ko. Ammoo taniin siimu akkan intala tana fuudhuun keemmallee beeki akka yaada kiyyaatti intala tana abad ati numan fuutu naan jee. Yoo dhugumaan kan fuudhuu feetu taate taniin akkanatti gartee lafa si kaayee jira taafeete keessaa filatta intalaan ansii jaaladhe tana fuuta malee. Gaafa waan kana abbaan koonaan jee hancufa lilliqimseetumaan rabbi kiyyaan gargaarsifadhee waa garaan murannee abbaa kiyyana dhagaye. Aniin kun akkana haaliin hin jiruus akkana yaada kiyya kana na harkatti hin dhaamsin abadan. Numan taatu gaafa inni kana jee na dura dhaabbate gaaja ituman nama manguddoodha kabiyya teenyaa itti erge mee abbaan kiyya khayriin achirraa ka'eetti dhufe na dura dhaabbate hayyama narraa fuudha itti dubbatanii dubbiin tiyya takkuma jeen gaafa kana namni immoo na cinaa dhaabbate obboloowwan kan koo abbaa keenya firraatti dhiisi waan itti fuutu nuutu si gargaara qaceelii intalachumatti fuudhii naan jaan garuutu ta obboleeyyan kiyya naan jaan sanis naakin naajee waan isaan gartee if qabanis irraan fudhanne akkasittiin sheenaadhaan booyaa imimmaan harar godhaadha bakkaan irraa dhufetti gale. Hoggaan an gale intaltii adda arra harkarra kaayyattee akka nama jaarsa alaa dhufu laara dhaabbatee eeggatuutti na eeggataa jirti. Hoggaan an dhufiinsa gee as odeysi waan dhufteen naan jette waan galteen. Anilleen gaa eega isin na gaafatte arra ilma islaamaatti ittiin kijibu jee waan jiru dhugumaan itti ibsee akkana. Naan jee abbaan koon dura dhaabbate manguddoolleetti ergee manguddoolleen dadhabde. Deebisaan isii maal taatere
eega dubbiin akkana ta'e karaa warra keeysanii keeysaa dallaya sittaate si jallatte ani gaa obboleessa kiyya na eebbisi gama kooti na eebbisi tabiraa rabbii si haa baasu hanga kanaan si eege waan kana achi tawliidha nageetti naan jettee jawaalallee na cufatte eega torbaan tokko teenyeen boodetti anillee waan hin jaalalasiitan akkaan qabuuf isilleen afaaniin haa jettu malee kan akka isin jaalala qabdu waan hin beekuuf itti bilbilaan isilleen naaf bilbiluu eegalte amma kana keessatti kaayoon tiyyawaniin isiif je'een ani si dhabuu hin danda'u ana si dhabuu hin danda'u sirra hin obsuu hin danda'u mee karaan itti si fuudhu na gargaariiti faagarra na kaa hin je'een akkana eega akkas taate deemiitii darsa kee gurradhu ganda keenya gali gandi si haa baratu si haa beekanii ani gaafa isin akkana jette lakkii anarra gartee nama bakkarraa dhufe haadhaa fi abbaa fi aalii qabu akka nama gartee keessummaa tokkotti darasaallee ta'e nama barnoota jiru kan sheekaa jira jeni irra qara'uudhaaf nama bira galuu ta'uu miti anachitti waan galu ati irra caalaan ati na bira hoottu eega na bira dhufteen boodatti warra keeysan dubbisi akka warra keeysan ni kaasi godhan godhi yoommoo warra keeysan kadiiduu taate kunoo muslimni sheekuma gandaatiitu nikaa isaa walitti godha warra keeysan dinnaan fulaan nu banaadha sheeka imaama ganda kanaa dhayneeti nikaa nu godhi jennaan duuba gaa dubbiin bakka tana geeyse yaa jara keenya nuural hudaa mee kanarratti ani intala tana dhabuu hin danda'u mee akkamittiin intala tana fuudhuu dandayaa furmaani naa qabdu isin eeggachaatiin jira jedhu obboleeyyan kiyya gaa yaa dhaggeeffatoota keenya waan obboleessi keenya kun kaduratti gaafa duraa aduwwii muslimaa aduwwii islaamaa ture rabbiin qaceelchee gaa arradiin islaamummaa qabatee kan akkanumatti gartee akkuma gaafa duraa diin miidhuudhaaf niyyate sanitti kitaaba gartee islaamummaadhaan waa baratee islaamummaarraa waa barreessee diinsaan kanaan dhaabbatu rabbiin isa haa godhu jennee du'a eeguunaaf. Yaa obboleessa keenya ati akkasiin jennu obboleessa keenya waa hunda dura mee rabbii tokkicha karaa islaamummaatti si qaceelfate galatoonfadhu kan ati immoo islaamummaasaa tana diiguu hiriyoota keetii fi geelota kee keessatti amantii kiristaanaa bal'isuudhaan warreen islaamaatiis islaamummaarraa garagalchuudhaaf yaadaa turte mee rabbii ati islaamummaan tolte jeesse qaceelfateef shukrii sujuudita duraati lammeeysa rabbii kee galatoonfadhu ammallee diinsaa kana keessatti intala muslimaa ta'ati islaatti gahuu hin dandeenye sababaa islaamawuutiin arkatte tan namni halkanii guyyaa fardaan barbaadu laaftutti rabbii siffidee rabbii kee galatoonfadhu sadeeysa namni tokko ka islaamummarra dhalatee fi ka guyyaa keeysaa islaamumma seenes eega amata 18 akka dhalaatti waliyyii warrarraa dhalate dhaqee niin fuudhaa iznii naa godhaan dhiirarratti hin jirtu yoo gartee humaan qabaannee miskiinummaan itti jiraatte qofa abba dhaqee abbaadhaan na fuusisi ja'a malee namni amata 18 gahe islaamummaa keessatti achii gaditti illee haa fuudhu waliyyiin isaa matuma isaati yoo dandeettiin qabaanne warra inni irraa dhalate isaanis rabbiin dirqamarra kaayee وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم جن أبوتي ديراتين أكدر درفوسيا أجاجر أمو نمني دنديتي كابو أكما ربين جي فانكحوا ما طاب لكم دنديتي تكابانان هم أفورت الله ربين يرون ونجو أبا خيسان هيا مرة فرده هنجن تناف نمني شفتي وان كان بكتنا بيخو تناف نمني ننفو دافتاو توكو warra saanii irratti irkachuun duratti firratti irkatee soso'uu qaba. Afreessa wani sirrachi jiraachuu ture obboleessa keenya fuudhuu gartee eegaa ani islaamumma seentee muslima tahuu beeyteen boodetti fuudhaaf fi khurfaa'uu qabda. Eega khurfaa'uu teen boodetti
ما تسرجره متى خيتيف ديمته ورسن ديته إن تلاساي سناخنا جج فوداتو سلال أكس إلمون مسلمة أكتفوتو ما تو مخيتي أنا باسن كابو فدي مارسن كابو أنا جالت انتلا انتلتنيس نجالت انتلتي سناخنا جج فوداف هولان سيبنا شنيسا ونسرة تري أبلي سخين سلا قرتي غرغار سبر بادي ودو خرم إلمام مسلمة دي بيتي خرا إك إمام مسجدة دي بيتي مالي في غرغار سبر بادتين خرا خانينو وان أبليين كي سي قدن سيف كننا أتشفو ديجن مالف سنفرتين دي من قريت هوس غرغرتي جهيسا دوغونغور قدان أتي غرتي أرى إسلام مسلمتاتي أتي قبدو إنتلا بكجر ترى نبي رخوت جتة إفبرت يامون أكجرت عادة كريستانيك أبو تقول أدتي نيات رب ما سبيها أكتش لفته ودو الرساني كوبانك أبني خرا إمام مسجداتين نخاقو لتشو برباتي خوني دوغون غورا قد ورخنا التديته سندين نما ساني ديته سندين intaltinis daytee warra gurbaa kanaaf naxinaa jettee wanni dubbattee irraa dhabde hin jirtu kana asitti as garagaltee karaa qaadummaati waan kana godhaa yaaduun kee dogongora gudda silaa wanni sirra ture imaama masgidaatii fi ulamaa daytee annama kana ture warra keenya kana abbaa obboleessanaa tahaana dura deema warra sannaa dhaqa jechuu sirra ture torbeysa obbolawwan kee gartee ka muslima daytee obboleeyyan bakka cufa sheekanii hedduu jira kanaan fuudha siidhaa barbaaduu sirra ture walumaa galattuu kasiin jennu ati gartee fuudha kana ta duraatiif akkaataan intala tanatti fuudhuu dandeessu dura obboleessa kiyya jecha nabiin keenya je'e yaadadhu baradhuusi akka jee nabiin labsaa gartee dardaraaf dabarse keeysatti يا معشر الشباب من استطاع جلال من استطاع منكم الباء فليتزوج يا درقوتي نمني انت لنا ما تكبل فتشو دندو خمهري قرتشو دندو خمنا اسين قلتو خري فتشو جارتشو دندو خنفقا اسيتي نفدندو خشانتا اسيتي في هركسين ايقني فليتزوج حتى تمدفافونا ومن لم يستطيع خدن ديتين قبل ما خيشان قبل فعليه بالصوم سنة صومنا قدسا فإنه له وجاء صوم منيوه ولد أبدي شهوة سر مراجع دوبة نافجج قراتها من وبليين كيسانيس دوبسي والرئيف كابسان يوهوريتي سنا قرقراجي ما لك سيها إرغاني تك تلمي سادة ومني مسلمة بكا شوفتي أرجع اتلاك إمام مسجداتي فنموت كناتين انت لكناتين فوق جيتي اتي دبدو غرغار سبرباتي خراخانين هوغاني في غرتي واركته من قدو فوديتي ور ساني سندكي ور ايغدايتي ور تيف كنتي اني غرتي المخيسن خيسن نغود ابان 30 جي ابان كينا مكانات اتين غرتي ابان كيسوم نافين 30 فيس المنا غود جين خراخنا إن شاء الله ربي تكتشي هالافسو أمو إسي لين دركين إفل لين راكين سببا خيتين إنت لتنانغرتي روستيني خاقود داهيادين ربي فاقرا غارير ربي سياخاو سنجلنا وبلي سخين إيانا لميسا تنوررك اتشاسوناتي أما اللي قلمنتوني تقبا جا في جهاتمي سدي وبليتي تنجتكاتو ergate duuba jetti obbaliitiin teenyetuni waan gartee na yaachisaa ture kaniin karaan itti furmaata godhuu dhabe saniin kara khaysan iyyannaa dhufee jetti suni maali jennaan ani yeroon gartee isinii barreesse isinii dubbadhu kana intala umriin siida amadii deemi jaati anin tuni intala takka taada abbaa qabdu haada abbaan kan koohun nama amat afurtami ol wajjin jiraati amat afurtaman kan khaysitti guyyuma tokko haada abbaa keenyaa walitti maxxanee taa'ee wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin kooflee jiraatu takkaan agarre
guyyuma bari huccufaahu idduu isaanii dubbuma walit daddarbachuu dubbii wal waraanuutu isaan lamaan jidduu deemaa akka xiyyitiitti. Haa ta'u hamma gartee dandeettii tiyyaatii fi obboleeyyaniittis sossoha guddaa isaan kana walitti gammachiisuuf fayyisuudhaaf sossoha guddaa goonee waan irraa tarruu dhabne. Garuu akkuma san dabarreemee eega mataa keenyaa dadhabne jennee ollaan illee gargaarsifannee waan nu dhagayaa dhabne. Duba dubbiin tun hedduu narra jabaatteeti rakkina guddaa illee qalbiitti jiran fiddee kan namumaan gaafadhu wallaalee duuba olloowwan keenya haadha abbaan keenya kuni yoomi as isimee waan quba qabdanitti akka ollaatti ollaan kunillee gama isaati waa walirraa beeku qaba meema wal dhabbiin isaanii tuni amma isinillee quba qabdanii maali jeetiin gaafadhe. Deebisaan ammoo jara kanaa maal taate? Jarri kun gaafa gartee bultii jaarratan gammachuudhaan wal jaarratan gammachuu isaan lamaan jidduu jira jaalala tana bar namaatu sixirii itti godhee naan jaan. Gaafaan dubbii tana gartee ollaarraa dhagahu hedduudhaan gartee yaadda duuba. Hadda maal yaada san keessa jiruma tanaahuu eega haadhaa fi abbaan kiyya namoota akkanaa ta'e ani yoon heeruma kana gartee firraa dhiisefaa waan jedhamu takka qalbii keessa na dhufaa ture. Haa ta'u akkuma beeytanutti annama tokko yeroo gabaabduutti bultii jaarrachuu deemu ka waliimaa fi wadaajaaf qophaawaa jiru tokko. Ammoo abbaan mana kiyyaa agartee jaarsi kiyyaa kan kaana godhate kun dhugaa wal agarree cufaahu narratti akka hogguta akka fuulli keen ifu ati yaaddoytuudha maaltu kana si yaachisaa naan ja'a lakki humaatii mijeetiin jalaa dida maaliif sirriin tun sirrii mana keessaati kan agartee namatti himuun hin barbaachisu jeetiin dhooysa duuba. Ammoo wanniin gartee isinirraa fedhu jiruun tu yoo akkanatti deemte jiruun haadha abbaa kiyyaa yoo kanumatti itti fufte bultii tiyyaaf gammachuu hin qabdu mee maal naa dhaamtanii jettii obboleettiin teenyitun. Yaa intala teenya ta islaamaa wanni siin jennu yaa intala muslimaa wanni sii dhaamnu wanni sii beeksifnu namni lama wal diduun arraanni walitti qaceeluu dhabuun waa walitti dirbachuun sixirii jettee fudhattee mataa keessa kaayachuun dogongora guddaa. Namni wal loluu wal arrabsuunis waliin ooduunis waanuma ilmoo namaa jidduu jiru. Tanaaf rakkoon dhufte takka cuftinu sixirii akkasiin ja'an kanatti dubbii tana fudhachuun dogongora keeti. Ati immoo dogongora keetirraa dhukkubuma isaanii kanallee odoo qabaatanii abbaa kee qobaa haasaysitee haadhatee qobaa haasaysitee rakkoon tuyyuumii asii maali sababaan wanni irraa dhuftu maal jettee isaanuma haasaysuutu ollaa kee tirraa waa barachuu sirra ture duba tanaaf jecha wanni siin jennu mee ummanni ati gartee gaafattu ollaan kee kuni akkamitti sixiriin isaanii godhamuu beekan. Jarri kun akkas fakkaatillee hin jennee bar sixiriitti godhan isaanii itti godhere dubbiin tun nama shakkisiiftu moo nama isaanii godheetu sixiriitti goone jettiin tuni shakkii hedduu nama keessa fitti nama dubbii jala deemutti. Tanaaf ammoo haqiiqaa dubbii rabbumaatu beeka. Tanaaf wanni siin jennu obboleetti. Ilmi namaa tokko wal dhabdiin jaarsaa jaartii waa hedduurraa dhufti. Tokko namni tokko yoo ibaadaarraa fagaatee diin rabbii hin qabaanne yoo haalli jiruu isaanii macsiyuma tahe iddoo isaaniitti gammachuun nu man jiraatu. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جبر ربي لما يسا نمي توكو غرتي حالة بريدة أن وانقو اللي والمرياتي والتي مرقا ولين كنيني راكو نفا سديسا نمني توكو خهيوا ولين كابو ولدقي فتشون برباجيسا أفريسا نمني وجين بلتيك أبو ولتي بونون ولتي دادچون شنين هاتو غسان هاتو بريدين هاتو وني كاناتيس وركن فيتو شنيسا يو الشكين جراتيس جارسا جارتي جدو أبام منا خرابيراتي واياتي جارتين الرواسوفتي جارسينيس يو إسي الرواسوفي كونيس ياي أوما
جهيسا نمني وان براديسي حقا فراشات اللي يود إني حقا الرادبي يو إسيني مرقا قوتور رادب ديس يأي تلوفا نما خينيني بيتني حيوان كبانيف وان أكنا أكميت جئتني مردا جت دالانيس ديرتنيس تونيس أمو واركنا أمو يكدا سحري اللين ركنا نفتي أمو إجيبو داتيس ركنا نفتي وان كانت أفاس اسم بر هاجرات بر حديث أسماء بنت عميس تكو خيستي نبي مالجي عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حديث ترمذيتي أدو يا ربي مرتي أجلا ندو تجئي سيمو لا سيمور مرتي سندرتي دؤون كمال تتاتي لالش إجاتو أجلا درن مجيسا بيتنا قبدا خراخا نينيس ورانسي جني اللين نمجدوتي ركوني أوما مسيجان عربني دليل ما اتدفه حديث بخاري حديث أبي هريرة وديس خيجتي نبي نكج عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان حديث صحيح وران سيغرتي جنيتيس خنني أمة دوبا كانوا مجرجرني وان دفع شفا سهرتي إركسون دونغورا قدادا واني غرتي سيدامنو تدورا تقفتي وان فرماني هركا خينجر خيستي إفياجسين إفين دوركين أكاسيت إفياجسون أكمان دورا تجارسي خيسرتي واركون جيروتي ديك مالف سن تلتي تنبولتي تيان تاني في نراغم بچونك ابن جيچو تجارسي خيتي دقاما وان ربين درك أما سرن كاين إفين دركين تك لما يسا وان دنديسون هذا أباخي خنا نما رقيا شريعة بيخ رقيا شرعية بيخ ور توحيدا بربادي علمائي ور رب سودات خيسا ور حفظي قرآن قبات شلي باتو عالمون نغرتي لقاداني بيخني رقيا شريعة هاتك أراني خنا قبان صلاة كجبيفة صلاة قرتي شننك كجبيفة خيساه صلاة فجري فابود صلاة فجري دراس ربي سانيها خدتني خنا قبان استغفارها في ذكري صدقها قدسني كنت شفتي وانما والانسو اكو نبي كان جاء عليه الصلاه والسلام داو مرضاكم بالصدقات انما اسن الرافيا دبر ما صدقات دا جبر صدقان سوال لافتميت سديسا دامسي ست دام مي ابا خيخان وجن قتايتي حاسوي ابا فيدي ابا كمي حدتي تنغمچو رانق عبدو حق فراشات تغرتي يرو اتتهاجم ترى اركتا سكنا نيسو سين فوسيسا أكم جيمي مئة من قد تاي أباخي خنا نبي خنا من جارتي في إسا وجي ساسوي سيقالي حادتي سوجين هاسوي فرع أبانك يخوني تبرا فوده أتقرتي مرقسي هاخن فاجي يسودا تشوباتي خناس وجين هاسوي فيدبا تشوف ربي النها فيسو جنددوبا ميغا خرا جرس دي ساد دي بنا أمالي دوبا خرام كنيس كنو إيانان إيانا إجتيتي خرا دوباتين دفتي ميغا أباليين مسلمة أكو مغرتي في أمان دورا جل ديما جرتنيتي كأجلو تمي قرر خيسان كنادا وان غرتي همنا ديهاتي خنا برد أباليسي خين يخون أكيجو إيانا إسا خيستي إيانا إجتيتي أني انت لا تكغرتي تنين هدو جالت لونقب انت لا تنا ايغا والبرر حاسوني نوتي ولي شوكولاتو الري اما تلام نولچوتو نما برنوت الرجرو غروغا اكما بيتني تنموني غرتي براتو تاخون غند خيستي مغالت توس من خريفتا اچتي من خريفنيتي اچ خيس جيران دوبچتي وغيو نوتي حاسو والدبرفن غافتا كوغا واني ولين توري هنگا غرتي ولين تورو خنا خيستي تليفونو مان حول دبين تاني فجيتشا هنگم تكا غرتي نمني خونانغنت فغيني فغاتي تا اوليني سغويتو كل اني سنزيارو اسيل ننزيارتو كم جيچون ندغيامنان انتلتي انتلا دوبيسه
yaa abalugaa amata hangana wajii jirra mee arra kaakaysin keeysummeeysaati qoottuuti na ziyaarin jeen isiinis akkuma gartee duraanuu nama afata dhabee hifatee fiigaanaa dhufte duuba gaafa isiin ol seentu akkuma isiin ol seentettiin itti maramee bar if qabuu dadhabe inumaa lafattillee haraaraa bahuu dadhabeetiin gartee dhunguu sireetti irratti ol darbadhe waan ilmi namaa gartee intala dhalaa dalagu waan saalasiin tahin miilarraa hanga gartee mataatti wanni narraa hafee takkan jirtu garuu yoosan keessatti bishaanilleen akka gaariitti narraa jigi isin gaa hoggaan ani laaffachuu xiyya arkadhee agartee hafuura eegaa baafatteen boodatti akka waa isiirraa bahee fi kana isiitu if beeka qottee bakkarraa dhuftetti eega gaafa addaayyaaneeti baatii 4 booda na dubbifte baatii 4 booda maal naan jettere aboo eegaan guyyaa sibiraa deeme hamma ammaatti ani heeydiin nattiin dhufne guyyaa san booda hay obbalii ani sumaan qaqqabadhee dhungadhe malee si wajjin rafne saalli keenya walin tuyne akkamin reemayni arkamaa wallee gaa kara biraatii fiddemane ani si wajjin ciifne obbaleeysa ani magaalaa tana keessatti ilma tokkon dubbisu nam tokko waliin beeynu mataa kee malee eega dubbiin akkana taate gaa mee dhaqiitii hospitaala dhaqiitii if laalimee dhibdee biraa ta'uun dhabdu gaa jettee dhayxee dhaynaan gaafaan an akkas jeesan baatii takka teeysee dhayxe gaafa duraan baatii 4 teeysee mire amma eegaa wal dubbifnee akkana waliin jenne baatii takka meeqa ta'e baatii 5 mustashfaa hoggoo dhayxe ni laalanii ilmoo baatii 5 fi 7 garaa qabdaa janiin ilmoo baatii 5 fi 7 dubbiin isin jalaan badingaa laal jarri gaafa walitti gartee shayxaanaa walitti laaqqate sun baatii 4 adda fagaati achirraa as deebitee eega gurbatti himte booda baatii takka teeyse waliin meeqa 5 gaafa amma mustashfaa dhayxu baatii 5 fi 7 janiin amma gaafa kana janiin hoggu yeruma san keessan bilbiltee hatattamaan akka dhuftuun si fedha jetteen akkasittiin aniilleen akka hatattamaan fiigaa dhaqee doktoraa wajjin gatteenyaa haasofne yaa doktor intala tana ani waliin baranna guyyaa tokko ni ziyaarte akka ilmi namaa gaa nama dhungadhe wal qaqqabannillee garuutu saala hiyyaan ittiin dhihaanne akkamitti ilmoon argamti akkatti argamte ta duraa isiniitu if beeka garuu wanni nuti agarre intalti dubrummaan si fayya saalli siin tuqamne ammoo garaa qabdi gaafa doktorri kana je nulachuutu wahuma jennu wallaalle intalti eenyu isii lafa qabare booyaa feqii animmoo anis gama khiyyaati akkamitti wanni kun tahama kan saalli lamaa waliin arkin ilmoo akkamii qabattiin jechuun kun hedduu na yaachifte gaafaan akkana juu obbaleessa dhagee ani magaalaa tana keessaa nam tokkon beeku yoo an wanni kun anaami jechuun ilmoo qabaachuu kiyya beeyte akka dubrummaan kiyya jirtus beeyte akka doktorri juutti yoo an kana keessa wanni nagalche hin jiru jettee kana dhiiftu taate ani murtiin tiyyan jirtu hallayyatti if darbu yookiin fannisuu malee hanganuma naa beeki amma gaafa isiin akkana jettee anis karaa cufa laalee mee gattaa ihoottu yaada waliif dabarsina mee akkamitti furmaanni waan kanaa akkam haa ta'u beekamee furmaana goonaa jennee waliin haasoyne hoggaa haasoyne waa lamarratti walii galee duuba ta dura takkaa ilmoo tana baasu yoo ilmoon baasa je ani lubbuu tiyyaaf ni sodaadha hin ta'u yoo gartee karaa kaaniin ilmoo baatii 5 geesse baasuunis tunis rakkina kophuuti dhaleen saafuu baatii 3 malee humaa nafne akkas taatu baasuu isaa dhiifnu atilleen nagee arkadhu mee atis warra keessanitti akka nuti wal jaalala qabnu ittuma himi anis ittiin hima nuti immoo gara keenya as gara gallee hatattamaan nikaa walaa godhannurra walii gallee gaa jennee qaadii dhaynee qaadii akka intalti tun garaa qabdu isaatti hin dubbanne wal jaalannee nikaa nu godhi jennee qaadii nikaa gaanuu godhi
ammoo nuti illee garaa qabdee kanatti hin dubbanne maaliif dhuguma jirtu fuulduraan nuti tiimuu kana jecha nuti hin jajjabeessinii qaadiin duuba kana cofa wanni gartee kanaan nu ga'e rakkinuma gartee nu mudate kanarraa haa ta'u walii galatti intalti anni haa godhadhe intalti baatii 3 booda ilmoo dhalte usraan teenyaas beeyte amma akkana ta'uu kanarratti gara lachuutu warri gurbaa warri intalaatis naasootti nafne amma nuti wanni gara keessan nu fide yaa nuural hudaa tokkoffaa ni haa wal godhanne yeroo isin ilmoo diqaalaa garagaraa qabdu san akkami lammeeysa ilmoon tun eenyu laalti sadeeysa nutiin kun yoo gartee akka shari'aatti ni haa wal godhachuu feene akkamiin ni haa wal godhachuu dandeenya hagam takka addaan fagaachuu qabna ni haa wal godhachuudhaaf la hawla wala quwwata illa billah yaa obboleeysa keenya dhagaye waa hunda duraa rabbiin guddatee oltee akkiyu قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله آية القرآناتي وأنت كتدقوا إسيبي تنتكدوا ستني مرما أولين يو خوانا متهم تنتاتا دقوا أوفتني همتنو همباتنو ربي وانسن بيخادا إسنو ما فتاج إسنو ما فينتانون جي يا جرخي آية نخون آل عمران آية دي مسقلي اتشخي صدق الله يا قبري ربي دوبا ايغا ربين اكنا جي امبودتي وني بيخوق عبد النمني لما ديرا في دالتي هوغا والبري امبودتي نمي لما خغرتي بلتي والجنجار النجي والبريس يو دغمان دين تفيتي فتشوفي دغا والفو انساف خديمته افستريتي دغا سنجه والبريس شيطانا بكي انتي بودنا ما انسو والرأمة عفر ومسدي امل لما كانوا ولين دي مجر دمتمال زنا والقدني أدان جروساني والبشيساني أدان فجأة إنسان نفا والبرينس والبرجون بكم لمان كانت قدمتي وريدوغان ديمو فاقر رجع ورمو خجيبان صبان ديمو دمتخونو كانت أدان فن أمو رميني قرتي انتلتي سوني قراك أبدي جانين كوني ربي توقيتشا في اسم ملينم توقو والله مبيخو أمو خنا أستي نمني الموك سببا خنان أركتا المون أكمي أركاتشودين أكموتي أركمودين دي ستي يوغرتي كوري علمي فيادا تكاو ساينسي ورين أكنا هاسونيتي خاسونوتاتي قبتي له الدو تجرى أكاتان دلان غرتي الموتي قبتو ودو سالي إيران سينتي تقفى وبليس خين انتلتنا يرو تريك التسن يرو والشكم تسن انتلوجي الرفو داف والكاتي ميلسي جدو سنتي ميشا إسير رتوان إفكان فتشو في سودانيس غرتي إسن كيس جرتو في جيتشا انتلرتي بشان نكون كيني مالا انتلرتي بشان نكون كي ودو سالي خيسان سينين جنكون أكو مرة هدو نما تكادالان أركين نما مدروان فودين طولا ديرتي غرتي أكانتاتو كانوا ما حلال الرتو يرو هل كان أروزا وري فودي كانتاو طولا انتلتانا إسي بوتان تنك أبني أكاسيتك آمك الله رجنك أنكي خراخنا سينوني ملا بشان لما يسا انتلت بوتان تك أباتي خوچور رامباسين بوتان تي سايسي رتي بشان كان جنيته بشان كوني إسينيس بوتانتي سنفر راباسو أبون أكسومت تيسي ديمتين أكوم أتو همتي أنفرتين جنكي إسين كاتت ديمت جتوسن أكسيت انتلتغرتا بوتانتي فرد ديفتوس سينون نمالا أمو وني إسي ولين دليدن زنا قدو سلاك إلا وإسين درت لچو دبرا في دردرتاتن إلا إبا في بيرا إسين باسن سن إسين الرتي هن مرتيسيتو والأكاسيت والرقاتشون كيسن إسين أمو إتأنتو زناتي والنيس اللمان الرجل إيغا الدنيا تنرت ربين دو الرئيس إسنين أسين أفي توبا شرط إيغو تدادا قرار ربي ديبيا استغفار ودا صدق أقدسا أفريسا
ilmoon dhalatte abbaan laaltu intaluma ifti qeessitee gurbaa achirraa kaatee bakka jirturraa kaatee gurbaa kana manatti itti dhufti isuma san gartee isuma san laalti ta'ifis diqqeessitee ilmoo tanallee bakka dhoorkitee kabajaallee firraa fuutee rakkina gartee kana firra fidde isumaan masruufata isumaa guddifata yoo maqaa feete immoo achi rabbitti maxxansi Abdallahi fi Abdullatiifi fi waan akkanaaji maqaa baasuu dandeessa kanamatti nirkifne shaneysa ammoo nikaan isin godhatan baaxili soba akkasi beeki nikaa godha jettee hanguma isin garaa qabdullee yoo hatti dabalamtu taate akkuma waan zinaa duraan hin dalagin amma dalayda jechuuti sigalemma amma dalayda jechuu zinaa keessa jirte jechuu hamma intalti dundeessutti amma moo yoo dhugumaan intala tana diqqeessitee sablitee kabajaarraa fuute kana saniif deemtu taate rabbiin si diqqeessaa beeki tanaaf intala tana yoo dhugumaan gartee hafuudhaa teessu taate intala tanarraa fagaadhu hamma isiin ilmoo tana lafa geessee dhaltutti gaafa dhaltee iddaa xaaratteen boodatti tawbaa isin lamaan irra jira tawbaa boodaan maaltu jira nikaa haara hidhattan karaa kamiin akka qaadireefu yaaddesanii miti warra duraan dheeysaa turte san warra isaanii san dheeyxee achirraa abbaan jiraatu akaakoon jiraatu akaakoo karaa haadhaatii miti akaakoo karaa abbaa namni nikaa nama godhuu danda'u nama dhaloota karaa abbaa qofa abbaan jiraatu akaakoon jiraatu adeerri jiraatu obboleessi jiraatu obboleeyyan kagartee karaa abbaa haatileen adda addaa haa taatu namni nikaa godhuu hin dandeenye obboleessa karaa haadhaati kan haati ta'e nama biraarraa dhalte suni nikaa godhuu hin danda'u tanaaf jecha warra gartee hamtuurraa fagaatee tawbaa rabbiin irraa qeebalee walitti deebi'uu rabbiin isin haa godhu tunigaa galmee warraa obboleessa keenya 592ti meegaatatti aantu dabardarraa tunis gartee iyyannumaa icitiiti galmee tana gartee lakkoofsiisiidhaa 662 dhiirota eenyuti dhaggeeffadhamee asii yaada tuni aaddee teenya takka maali dhiiroo icitiinsiidha mee dhaggeeffadha keeysaa warreen bultii jaartanii fooqii takka keeysa imaaraa takka keeysa hulaa adda addaa kireeffattanii nuti ilmaan biyyaati wal beena jettanii hulaa takka fudhattanii waliin galtan mee dhaggeeffadhaa yaa obboleeyyan kiyya obboleeytiin teenyituun akka jettu yeroo dheertuudhaan waan qalbii tiyya tana keeysa jiru akkamumattiin gabbahee namatti himadha moo himadhu dubbii tana gabbaasa moo hin baasuu irratti yeroo hedduutu narra dabaree jette yeroo tana keessatti wanni narra dabaree maalirree yoon gabbaase kaniin itti himu kun boru narra haasawanaa arrabsaa je'eetiin ittiin himu gariin yeroo takka niin hima kanattiin zamana dheeraa ture jette duuba waan kana gabbaasuudhaaf nyaanni na bushaaweetiin hirriiba dhabee baadhachuus dadhabee rakkoon guddoon narra geesse maayirratti haruma cabxeen hayaaftu malee nama gartee arra afaan kiyyaan itti himu kanatti hin himu karaa daandii nuural hudaa jedhan saniin kan namni waa gaafatu saniin erguun qaba kaniin maqaa kiyyaas hin dubbanne kaniin jaarsa kiyyaas jaarsaa kiyyaas hin himne akkasitti addunyaan dhageessee warreen akka waaniin an hojjedhee kana hojjetan cuftinu akka gartee hin kasaarre waan kana qoodarraa fudhatan jeetiin wanni kuni qilleensa gobbaan Afriiqiyaa fi Aasiyaa fi Awurooppaa fi Ameerikaa Awustiraaliyaa isaa geessu muradhee jette obboleettiin maal jettere yaa nuural hudaa wanni arraan tan isinitti nafide akka armaa gadiiti qaceelloo dubbii tiyyatana abbaa murtii biraan naagee haadha mee barruun sii maal jettire akki jettu an intala takka akkuma ilmoo namaati tayyerumtee jaarsa qabdu jaarsi hankoo waliin hin jiru inni biyya jira an immoo alaan jira akkuma tasaa guyyaa tokko guyyoowwan irraa ta'e dalagaa irraa bu'ee
bakka gartee namni waliin galu san achittiin bu'e. Gaafaan buukan eessattiin bu'are akka biyya Arabaatti mana ijaazaa jedhanii mana boqonnaati jechuudha. Mana boqonnaa kanattiin bu'e hulaatii jaha taniin dur gartee keessa galu san. Manaan an galu kana cina hulaa biraa jira. Mana kana keessa gurbaa tokko jira. Dhaggeeffadhaa mijara keenya. Gurbaan mana kana keessa jiru kun egaa namni kun ni beeytan dhalaan hayaan qabnes gariin huccuu hirriibaa taqaamatti uffatan. Tan gartee mormisiitii fi karaan harmaa kun mul'atu. Ta jilba dhaabbatu fa'aa uffattee gabbaatee sagaraa dheeyti yookiin alawaadaa dheeyxee yookiin godha jetti yookiin saalaa kana keessa walakkaa manaa gatteessi dhiirti manarraa gabbaatees kanuma akkasii jira ibliisni kabutaantiin sodaa dhabatti hayaa dhabatti mana kana keessa dhalaa jira jaarti obboleessa xiyyaa jiraan waa isatti hin dhagayamne qullaa hagabbahu jira gartee butaanti uffate amma gurbaan kuni intalata natti dhufeetuma bariyaa abalu an hedduun si jaaladhaa naan je gaafa inni gartee akkana naan ju jaarsa gartee qabeenya xiyya waan hin fitti beekuuf jecha caaliin jalaa je turre amma addaan deeman achuma jiranii beekadha amma achi boodaan natti deebi'ee guyyaa lammeeysaa ani bar jaalalateetiif hirriiba dhabee lubbuun gartee akkaaniif godhu wallaalee jaalateetii fi ani sittiin qananii uffadhaanaan je arrallee waan inni jee dhagaheetumaan usee biraa kuti gaaf tokko duuba ani ka'eetumaan mana kiyya seenee hirriiba dibji anumaa raftee tana ol seenee lafa na qabate akkasitti haraam na dalage akkasitti bakkittiin haraam natti dalage kanarraa bahee bakka biraa dhaqee rafe waanin natti argame kana abbaa mana kiyyaatiif hin himne mo'an duuba ta duraa gaafiin tiyya zinaan godhe kana gartee nikaa jaarsa kiyyaa san na duraa balleeysite muhim balleeysine akkaan ammoo ilmii dhagahetti intalti takka gartee tan jaarsa qabdu yoonii fi hamtuu dalayde murtiin isiidhaa shari'atti boolla qotanii mudhii gad awwaalanii isii jeesu jechuun dhage wallaahi ani odoo dhuguma sanitti heerri kun jiraatee na jeesanii hedduudhaan gartee gammachuu qaba. If duuba illee deebi'u duuba haalli kun hedduu na yaachisee dalagaallee na jibbisiisee hirriiballee dhoorkee jira. Jaarsi kiyya kun hedduu nama na jaalatu. Anillee lubbuun baasaaf. Hoggaan waaniin guyyaa hoggaan gurbaan kun dalaga yaada da cufaawu ijji tiyyan qoortu imimmaan booyattiin jira. Akka namaa haatirraa duuteetti. Duuba tanaaf jecha karaa kaaniin rabbuma naa kadhaa anillee sheexaanumaan na dagee rabbi naa kadhaa akka gartee abbaa mana kiyyaatii wajjin yeroo gabaabduutti walitti nu qabu da'aa illee naaf godhaa haati tiyallee narraa dhukkubaa jetti. Yaa obboleettii teenya ta duraatii nuti gartee odoo deebisatti hin deebineen duratti wanni siin jennu ta duraa haadhatee rabbi si haa fayyisu. Ati immoo rabbiin iimaana si haa guutu. Akkuma san ammallee namni jaartii takka nama bira dhiise cuftinuu bakka jirutti hirriiban qabu. Dubbiin eega qilleensa gubbabbaate si galee wanni irraa diddibanii wanni dhooysan takka hin jirtu. Yaa warreen gartaa mana waliin kireeyfattan rabbii tokkicha isin uume sodaadhaa nama waliin mana kireeyfattan dura firraa laalaa isa kana qo'adhaa nama akkamii lammeeysa gaafa gartee dalagaa takka irraa buutu intalti takka tanuma akka keetiitti dalagaa irraa buutee mana jirtuu jira intala takkaa wajjin ollaa galuun sirratti haraamii fagaadhu bakka biraa gali hanga gartee namni akka keetii tokko akka shariikaa dhufu silkii walii kennaa walitti hima intalti dhalaa takkaas rabbii isii uume sodaatte gaafa dalagaa irraa buutu yoo mana kana keessa dhiiraa jiraa beeyte rabbii isii uume sodaatte mana kanatti hin bu'in hanga geelotoo inni siidhaa bu'anuu bakka biraa jiraachuu qabdi. Khiyaanaan akkanaa tun hangan qabdu duuba. Khiyaanaan akkanaa hangan qabdu. Gabaabinumaan ati dhagayaa obboleettii teenya wanni siin jennu. Deebisaa keessatti islaamummaan barga namarraa dhalaa kabajjee boonsitee kabajaa olii dhiira tana gabara gootee fi shufeera gootee fi mana keessa taa'e
nyaadhu dhugi jaarsa kee khaddamii ilmaan kee guddifadhu malee gabbaata ifin xiqqeessinii ganamarraa shari'aan karaa goote dhalaan xiqqeenya filattee gaafa alabaatu kunoo rakkoon isii mudachaa jirtu hogguta akka arabaa itti taphata hogguta akka karaa bangaarii hogguta akka paakistaanii tokko hindi karaa kaaniin maallaqa daleeydee irraa saaman irraa fudhatan warrummaan daleeydilleen ka dhoorkatu baatii 2-3-4 daleessisee ka maallaqa dhoorkatu jira Khan taan ammoo daleeydee jaarsa biyya dhiiftee itti ergiti farshoon dhuga zinaan godha karaa cufaan rabbiin isin garafu jira rabbiin garaffi isin garafu kanarraa gorsa fodha karaa rabbii keessanii deebi'a shamarran keenya mee xiqqeenyaa olii mee intalti tun akkattiif diqqeessite laala xiqqeenyi sii maalime dhagahii obboleettii teenya xiqqeenyi ati gootu xiqqeenyi ati si mudati kan ati beekaa daleeydi odoo wallaalaan sobaan hin ta'in ati magartee namni dhagahee haa gurbaa kana arrabsuu barbaadaami tan arrabsan sikke ta'ee beeki sii tokko si arrabsan if godhe jechuu beekaati hojjette waan kana akkamittiin hojjedhe lalal akkamittiin mee ani hojjedhe yoo hajjettu taate gurra keena asli qeeyse kabbaa murtiitti sittiin hima gaafa gurbaan kun mujrimni faasiqni mana kana jiraa beektu mana kanarraa deemus diddee gurbaan kun siin jaaladhe siin je usuun kee jaalala qabda odoo guyyaa sana cufatti tufte takkaa arrabsite wallaahi gurbaan kun sitti hin deebi'u ati usuu keetarraa maal fudhatere jaalala qabdii itti ilaaluu jirtii guyyaa tokko talti dhala nama qaanfatti jeetuma sirraa usi lammeeysaa sii bifa tokkotti if hin jijjiirin akka mana kana keessatti jirtu rabbuma tokkichaa si beek gurbaan si arke ani si jecha maraadhe si wajjin rafuun fedhaa siin je arraas deebite akkuma duraa sanitti uste usiin si maal kennare tursiifataa jirta jechuu inni kun zinaa si godhuudhaaf sadeeysa lafaa kaatee manuma kana keessa hawlaan cufatin rafte rabbii kee sodaadhu dhagahime gaafa kana gurbaan godhu fi hulaan bana arra hiriirkate moon arkanere gaafa inni kee hamtu sirra bu'e ol kaatee iyyite gura lamaan qabatte wallaahi sittin dabalamu odoo ati gura lamaan qabatte uu jette garuu odoonii fi haate ka'ee hamtullee si dalagu wanni hamtuu badii gurbaan silaa qabu sirra deebise sihii akkasibbe sadeeysa wanni siif dhaamnu karaa rabbii keetii deebi shar'i tawbaa guuttadhuuti tawbadhu abbaa mana keetiitti nimin sigalee garuu tagaafii teetii zinaa dalaguun kiyya kun niqaaba leeysaa jettee gaafachuun kee waan nama ajaa'ibsiisu niqaan maa si yaachise maaliif zinaan si yaachisin zinaan dalagee badiin irra jirtu maalimaan jiin walumaa galattu macsiyaan gartee ati dalaydee niqaa keen balleeysu niqaa wanni balleeysu shirki kufri jaarsi kheduu wanni ati dalaydee macsiyaa shirki dhihaattu khara khaaliqa خيتي ديبي لغا سنين ركالة مسالة وضوء صلاتي ربي خيتي بوي شرقي توبة وان دلقسن حرامين دلق يا ربنا أرارمي تاك وان أكنا وليتن ديبو إربو ربي خيتي في سيني لم تسدي سادة حكومتك اللي قلبي خيسة هدابين وان دلقسن قلبي تخيسة معلومة نغاسي أفريسة يوني في لغم سنين عذاب ربي درانك يا بوفيت يو لغم سنين توبة ربي نرهاك ايبلو خفيتو تاتي وبليتي تين الرابور هنجين درس خيوليك أبدو أبا من خيتي تنين فكان جتين غافتين قيوما غرتي خراسين وديمتو نك ايبلي بولت جيتشو قفتي ممالي نمتالان على جرو توكو نين رفاجئ جرتي جار سغافتشون حرامي مبر على باون كيتو حرامي من التنقل جتة جارسخي قافتا أتي قبرتي دا أتي قردي هنقافتين كأجيل يوضو من كتوبا ديم تاتي ربين فاقي قاري را ربين سياخايو سينجينا وبريكتين إيانو جالالا كلين سجالالا ببسي حلالا إيانا شنيسا دا إيانا لكويسا قلمي إبجا في جهاتمي تك إيانا توني إيانا أبليس خيني تكوتي أكيجو أبليس خيني خون أكما غرتيغا المديراتكو انتلتك جالتو يوغان انتلتد على تكاس المديراتكو جالتو تين
intala takka jaaladhe fuudhee jaartii godhachuudhaaf. Anaaf intalti tunis magaaluma takka keessa jiran. Duuba akkasittiin gaa ilmi namaa tokko waan jaalate jaalala mul'ifachuun namatti baafachuun dirqama waan ta'eef haadha manaatiin si godha je'eetiin yaadarra fiti. Na harkadhu isin naan jennaan akkuma aadaa teenyaatti manguddoo ergadhe karaa warra isaanii akka gartee isii tanaa naa kennaniif. Manguddoon tiyyaas akkuma aadaa sanitti dhayxeetii naaf gaafatte walumaa galattu abbaan isiidha 100% ani hin kennuufi gurbaa kanaaf. Waan je'ee ammoo inni gartee bakka sanitti ummataaf deebisaa godhe waan hin kennineef waan dideef waan isarraa jibbe waan takkallee manguddoowwan na himte hin qabdu. Didee malee. Eegagaa inni harka manguddoo darbee boodaan oduman dhaabbatiin gurbaan tokko akka wallisaadha dhaqee gaafate manguddoo ergatee intala tana naa kennaa je'e. Dubbii lamatti hin goone yeruma san keessatti hayyama godheef abbaan. Duuba intaltii akkanaaf mul'atetti abbaan isiidhaa kan isii yaamee gurbaan kun siif tahee moontaane je'ee waan isii gaafate hin qabu. Garuu intala eegaa guduunfaa hiikanii dhageesseen boodatti nama akkanaatiif intalti fiigaanatti dhuftee bar gurbaa akkanaa tokkos si booda abbaa kiyya dhaqee abbaan kiyya na kennee fi gurbaan kun nama akkanaati. Egaa kaduraa ibaadaallee hin qabu. Ani immoo jaalala isaan qabu fedhinnaa isaallee isa hirmuuf qophii miti. Wanni sirraa barbaadu akka gartee naan baddu si jalaan sokka naan jette naan badadhu. Egaa akka ummanni arabaa iqtisaaba ju'uun kana akkasin naan deemadhu naan jette. Akkasittiin duuba ani gama kootii nin didee intala haraam takka fudhee deemuun booda waan biraa keessaan galaa jeetiin didee karaa haraam kana. Gaafiin tiyya gabaabinumaan ani intala tana gartee jaalala siiniin qabaa isilleen jaalala kiyya qabdi. Akkamittiin intala tana fuudhuu dandayaa. Intalti na jaalatti garuu warri gartee nama biraatiif guduunfaa hiikee. Ammoo akkamittiin ani akka isiin heerumtu godhuu dandayaa yaa obboleessa keenya. Yaa obboleessa keenya waa hunda duraa akka isiin jennu. Siifi fakkaataa keetiifis fakkaattuu intala tanaatiifis akka hukumii shari'aatti gurbaa fi intalti wal jaalachuun heera shari'aati. Akkuma san wal laallatanii walii galuunis heera shari'aati. Akkuma san namnummaan wal jaalate wal heerumuun heera shari'aati. Haadhaa fi abbaan gama gurbaatii fi gama intalaatis muraada hiree isaanii keessa galuun nama nu isii jaalanne malee hin heerumin nama nuti jasiif jaalanne malee hin fuudhin jechuun hukmi shari'aa keessatti haraami. Namoonni gartee abbootiin akkanaa warreen ilmoo fi hacuucanii fedhinnaan maletti nama nuti jaalanne huno sini kaasii goone heerumi ja'an akka wanni kun isaan irratti haraamtee beekuu qaban. Mirgi ilmaanii dhiiraa dhalatti diigamuun qabu. Fedhinnaa gurbaatis eeguun, fedhinnaa intalaatis eeguun heera shari'aa islaamaati. Rabbuma isin uume sodaadhaa. Intala teessan nama isiin fedhinnaan qabneen funya qurquriin heerumuu qabda jechuun isin irratti haraami. Bultii fi qabriin abbuma laalti. Takkittii tana beekaa haadhaa fi abbaan. Ammoo ati obboleessa keenya. Gurbaan fedhe gartee salaata haa qabaatu. Fedhee wallisaas haa ta'u. Eega warri si didee namni biraa intala tanaan dhiqatee lookoo geeffatee isii qeeballee abbaan je'een. Ati intala namni gartee dhaqee gaafate jala deddeemuun keessarratti haraami. Maaliif nabiin keenya akka alayhi salaatu wassalaam
ولا يخطب بعضكم على خطبة أخي لا انت لا تكتن نمنتك سنين دول لك إيمك آدوي حاسد ما داف نمني سنسنفو أكم فونيف نما سنتي ساتي أنا خنا جتشو أدوك قادمة انت لو الرئي أركت دي جتشاك وبقبدو ليتي غافتشون سرتي حرامي تنو مخي سمالي ديرا في دالاس وني سنو بچيف يا ورين أمتوكو أمال لما باتي أفر باتي شنجها قادمة والإنجتني قادمة والبيتن ونخم باتي لابيخا قادمة جتشون ورساني دك أني غافتني سيخنيني لال يو سينجان قادمة خيتي قادمة تيتي أمو أتي أمتا خدني مديدة من اللي أدو كنوات تيسي حاسوا والفيد ديدنيتو مشقلتني قادمة والإنجتشون كيسن باتلي قادمة انجامتو قادمة جتشون وروا انتلتن خنو غافتي سيخنين جنن قادمة انتلك سنمي دكي سيخنين جنبودان ليتي قبادان ناخن جتشون سرتي حرام دوبة نافجتشا وني سرتي جرو تدرا انتلتن مقاد ورافقادو تلمي سادا إسي تنفاقر رخيسي سنفودا جبربا خنا في الرابوس نخائسة في ديدي جتشون سرتي حرامي أكما ربي صداتي إسين نبوتات بسين جتي ديدي سنتي ربي صدات الرافقات أمو إسين برقا قبتي فيتي أباسي در أبته هنفدو يتشوفيس يو أبان ديديس قادي ديتي أبان كي ينما أنم فينف نخن جتي أباسي دا چرد ديسو دين ديسي أمو إيغا غرتي قاديرت ديسيتي أبان خانا أمن سيسي قادين انتلتان الرهيخي ربان كن إيغا قربان خانا فين جي قادين الرابوس يو ورخوني اتديبو ناف كنني قفتي أمنتو تاتي دكي غافت يو أمو درومانو نديدني أما الليون دكي سانو ما خجتو تاتي ربي خيسو دار إن تلتقرتي لا هنغن قفتو يو دكات مليون صدوم لك أبن واني قرتي إن تلتك قرتي جلفي دي بولتي إسي ديدو فينجرو أمو تكر الرانفتين إن تلتيتوني سمالي يوجد أبان أبدان وقربا خنان هيرم تو يوجد إن تلتيتون كسي قوتي إيجا إني دي خراك عديد دي هيسيتي يو إني سيحاسي هيرم تو تاتي سببا سنين أبان إن تلسا تنرى مرمي أن إن تلتي يامي كجاهل خيني جوك أبريتي يرم دابتين الموفيتين جو يو سببا خيتي مورين سيخد فوتي وان كانت تغافتم تاريخ والنمان إفركتي هذا في أبا في الموجد دوبوتي إسان كان أدفا جيشتوس انجرو ونسر الجرو درمي ربي خيخدن ركال مسالاتي استخارة ربي خيتي مرهد يا رب انت لتنين جالتنا إسيلي النجالتي يو خيرينك أبات جيتي صلاة استخارة خجر ركال مسالاتي دعاء استخارة خددو ربي قافت خيرينك أبات تنافوسيس خيرينك أبان الرحم بسجي ربي خيخدو وهما إسين تنقبدو تبراتيس قدي واني إسين أف مراتي هريبا دبدينيا تدبدو في اللين انجرو ربي انقرتي قبرو تنسى طول لفاق أبد إرافد على جدو أكرج على ربي سيهافلو وحتى نلتقي حم والاتدي بنو قافي كنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لوعو الإسلام ربي نسنرها جالتو نولي وروان نغير رافا يدمونو آقودو جتشا سغنتا تيني كنرا أسمرتي قولبنا هنگ سغنتا اتيانتو والتري بنوتي نغير ربي كيس نفجرادا جروك أناني كيس كوبادا ملكي دنيا آكرار كردا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة